Ako je ona mi... Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Dobrodošli. Uvek je velika radost kad vidite osmeh na licu dece sa Kosova i Metohije. Njihov svakodnevni život je toliko težak i toliko ih tera da brže odrastu nego njihovi vršnjaci u centralnoj Srbiji, da ovih par dana koje ovi dobri ljudi bez velike pomoći ni države i bilo koga drugog uspeju da otmu od njihovog ne tako lakog života je nešto se mora ceniti, nešto što morate zaista da doživite kao veliku radost, kao veliko ohrabrenje. Ali velika je stvar što ovde nisu samo deca sa Kosova i Metohije. Ovde su i deca iz svih prostora gde žive Srbi. Na nama je da to prihvatimo, na nama starijima da budemo ponosni na to, na nama starijima je da učinimo sve da ih dogodine bude više. Da svake godine ponovimo ovakvu radost, da učinimo nešto. U onoj meri u kojoj budemo bili svesni sebe, u onoj meri u kojoj budemo bili svesni svog naroda, svog porekla, svoje istorije, u toj meri ćemo biti svesni i budućnosti koja mora i može biti bolja nego što je sad. Prijetno. Pa kad vidite lica dece sa Kosova i Metohije, onda znate da svaka žrtva koju morate da podnesete i u tom Briselu i u svim tim dogovorima koji nisu nikada apsolutno povoljni i potpuno dobri i nikada nisu u skladu sa svim onim što mi želimo da budu, onda znate da svaka žrtva koju podnosite zbog njihovog osmeha je zapravo vredna. Mi Briselski sporazum i sve što iz njega proističe doživljavamo samo kao sredstvo da ova deca nastave da žive na Kosovu i Metohiji, ali da žive kao slobodni ljudi, ali da žive tako da imaju i predsjednika Srbina, da imaju policajca Srbina, da imaju i sudiju Srbina, da imaju neko ko će da brine o njima, ne neko ko im je neprijatelj i ne neko ko misli da ne treba da budu tu. Sve što radimo, radimo da bi njihova budućnost bila bar malo bolja od naše.